Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kiban hukum ji sidra urinang yang kena suami tapi komunikasi ngalako agop. Tapi cowoknya suami gop. Ku ke. Nyo ke nyoroh ku jawab lagi urun temayang uronya didi. Hai abia nabi nasihat beo ke awaknyo bek gaduh imu cewek imu nikah tan. Nya na muda lewe nyo na dara lewe nyo uro malam gaduh imu cewek ijak keno ijak gedih lagi hi kali imu nikah. Nabi nasihat gedih bek imu cewek li roh ku jawab. Haik dan nasihat li awaknya. Pekan mangan yah menteng ke cewek. Mai ji pui preh lo. So pegah mangan yah menteng cewek. Yang empat pertanyaan. Abia kiban hukum seorang istri yang kena suami tapi masih komunikasi dengan cowok lain. Tapi cowoknya suami gopci abia. Kiban hukum mandum ta'un. Buah hukum awaknya ta'un mandum. Nyen buat ta'un mendasya. Dosa raya engu. Tidra urinang jangankan giyak pegah abang ngelako gop. Giyak mencewek ngelako gop. Giyak pubuk giyak pegah. Yang sewajarnya ada yang gepegah ngelako drog. Gejak ulu warumoh gepekem lako gop. Hana gepekem geboh menyepren icum le lako gop. Nyan urinang nyan haram gecum be surga. Mengantan uragam. Mai drone cepo kepun laki aja ke inang. Hana mangat je ke uragam gu. Nanti puat tanggung jawab kamu agam. Nyan drone mantaboh rumoh ne haima. Aneng-aneng yang drone pelahi nyan tanggung jawab uragam. Urang agam getanggung beban drone. Dosa drone lakau tanggung. Tapi awate lakau ai pebut dasar drone hana tanggung. Hana Allah gepetanggung dosa lakau bak purumoh. Tapi purumoh yang gepebuat dasar yang hana geperno le lakau nyo wajib bertanggung jawab di atas perintah Allah. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Perhukum urang kana purumoh dro kana lakau dro gemecewek ngam purumoh gop ngalakau gop. Dosa besar. La takrabu zina wa ma yata'alaku bih. Hai orang yang beriman bek kaputo dro ngan dina dan bek kapubuat yang buat nyenret dalam dina. Dina haram. Ma yata'alaku ila biha, ma yatawasalu ila zina fa huwa haram. Ada yang trok ke dina nyan haram ngu. Medina haram. Mencewek bagi. Kupu tu juga mencewek. Hai kunuk medina. Menceweknya haram di. Kublo Honda sabo, kupu nggak napangkai mencewek, nyan dari mitapeng ya blo Hondanya yang kadesha. Ma yatawasalu ilal haram fa huwa haram, yang membawai kepada haram maka hukumnya haram.